أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون jamme kise mom mi salmini on kala ka tolordo mi yewta on ko fokkiti akunde ikrenge risi e dengal fulfulde mi yodike mon daw sabuna yalla dandu en ukondirde nafigi si nafigi bambi goddo araydo holbini les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les plus grandes hypocrites au monde. Yimbe nafigibe, yimbe fasigibe, yimbe loube, yimbe jasube. Kobe woni yoloma yala mannade, ukka ikren e erer, sakrivi adido lady, e jama mayri, e de aeje de mi jangani ondo. Wiugol no ikrensi habama men jiwday ikrensi altinama ka galleji men walli toto men habay men yijobay donc windi wose prie pour l'Ukraine la ilaha illallah en prière pour l'Ukraine jobay do ko dungo windi Emmanuel Kang il faut que la guerre cesse Kereme nganda ko waddon ko ngale do leydi Libye e leydi Syrie e leydi Iraq e leydi Afghanistan e Somali hey Vladimir Putin hey bombo no waywa marmal le sibbe abale foylema kadna do goddo wona kakara détermino on frappe fort voilà Vladimir Putin pachimbe imbe jasube no ukka Ukraine vitesse wadda be kawtal mabbe simbe mabbe Ukraine Russie nene goto baba goto Ukraine non be jetti bandium payngel vetungel jawdungel no minatay ka lotan hombe wona ko en sibbe mo atakilan o ataki may wallindirta no mi wona en nabidata ko min États-Unis ko min Canada ko min France et Angleterre awade ayeje nim jangido ko hollugol Ukrainien be ben Amerique lotan fo ko fenande jokki be susatan wallude fus ko be hattani ala il faut tout faire mais hande wo ko noddugol peuple riche awado hade gere on imme hadon piro mon imme la risi sibbe Vladimir Putin lando mojo kakara bi kakara e jonnon no wodi yimbe me buybe anda ko honno fokkiti don mi bangina non seeda e dengal mon haray do ngandi tarikha yanko Ukraine e Russie ko be ngure wotere
ko Union Soviétique ɓeɗo fof hari no wiye ko laydi wotiri ko laamu wotu Union Soviétique wonno ɓeɗo ko drapeau goto jogino jonno guerre froide guerre waɗuno saayi ɓuuɓol ari sendi leyɗe buy hetti hoore mum no jaamum Ukraine no jaamum Biélorussie pays woy buy takko Russie hetti hoore mum woni indépendant woni république e joni noon lotan sinca homɓe sinci lotan fi honɗum lotan sincana France no mari l'armée mum Allemagne no mari Royaume-Uni no jogi Canada no mari États-Unis no mari ɓeɗo fo wi joni moƴƴinen doole si tawi France atakama imminen doole men lotan hara wona France tun dartoto ɓe haldi ɓe fotti ɗum e tawi noon veto ɓe wiyeteɓe Russie no mari pawa no mari doole ɓe wi min salaki ɗum since minen min tawetake to condition kadi kala pays ji wonɗi takko amen ɗo ɗi natata lotan eyi awa en haldi en fotti joni ko ɗum pays ji wonɗi keeri mon nin takko mum fof natata lotan ɓe haldi ɓe fotti Russie wi on hunnay ɓe wi hi inna wa salli ala rasul fotta ɗum e joni noon en petit bandi en président wuya petit ukrainien fuɗɗi kum politique hankin wo kum fala natude ka lota fiyo kum tappu ɓernde yeeso Russie fiyo kum piw poro yeeso Vladimir Putin ɓe fala kum batisude ɓe waɗa kum lotani en e Vladimir no andi si ɗum waɗi moƴƴata au lieu joɗagol habbito ha Ukraine nata lotan aray France no wawi addude base militaire mum Ukraine États-Unis no wawi ɓeɗo fof kadi dole maɓɓe no wawi arde jooɗo espionnage Russie timma 400 kilométre hakkunde frontière Ukraine capital ngal Moscou Vladimir lo kakara ɓi kakara buy no ganda ko ɓe woni Russie goy ko Russie yawno sofini Hitler Amérique Europe waɗi wuya France mum haronki Russie ɓay ɓe giddi ɓe ari ɓe paacini Hitler ɓe naati Berlin ɓe libéri peuple on awa ko ɓe fokkitani Ukraine bombe jeɗen no waywa marmalle siɓɓe kono wona e personnique kon ɓe fuɗɗita o ni bombe atomique ɗeɗo taw ko dargol tusi ambiance ko jinna si tawi ko jinna ɓe waɗa duwaɗe ɗen Amérique fijiri ɓe sofina ɓe France fijiri régila ɓe France kam bus be ko wi gollawa ko yo ɓuttinayi wa tempiru suusi wiide yo piire meƴƴa yite mo yona yokko e joni noon Vladimir Putin tawi yo beebin pay kunkun ɗo yo pay kunku wattede ka lotan fewno ɗo ko Russie e Ukraine ɓe toni kondite lotan si ɓe ukkike ɗon ko guerre mondial Chine no dari no wi meɗen mbawɗo do Corée du Nord to Corée du Nord ɓe inni awa do Russie meɗen ɗo ko fatata kon no woodi siɓɓe Putin o wi Ukraine natata lotan que ça soit clair e ɗum kadi comme l'eau de rose ɓe natata lotan teddungal mon ɗum ɓe natata so on fijiri me meƴƴayte mon fof en général woti rencontre de kene min ala darde médiaji ɗi on écoute ɓeɗe darde ɗum ñande o ñande awa gueɗe on fokkiti mi yiɗa rippoɓe wonɓe worɓe o yewka terrain Amérique joɓay ɗon mi yi ko winduɗa non gestion maison blanc j'ai pris pour la Russie pour le peuple ukrainien haray dow kala waraɓe kala crime waɗɗo ɗon haray dow ko Russie woni responsable mi intervention en Israël direct en Israël womeɗe nande to bombe jeɗen billahi wallahi direct intervention dans le pays de israélite wohi ɓe nande bombe jeɗen ko woni duɗɗude ko Ukraine a Kiev kadi siɓɓe are worɓe na ɓe laamoto adna on enen koye yimɓe wallemma en yandi en ɗow to arɓe aduna enen ala ko wowlen nde worɓe ɓe wowla enen koyen deƴƴu voilà haray ɗum ko teddungal mon
Ukraine fala natude force atlantique o wiyete lota Russie e Ukraine ko nene goto baba goto be wi on natata ko en sibbe wo men natay onon en janambe on gollide habon men wo hi be e tan waddum be men wade o yo men so fotire lanni c'est tout ara ko dum fokkiti do teddungal mon on fof kala ka tolordo kadi non Ukraine yo be andu mais yibe army peuple est bien formé fop jetti pinka kono hey Russie wona ka mabbe so finaw de jetta sarji bara be nata be lancha sare monne Kiev ara dum ko teddungal mon Amerique fus gaynana hunde ko be gaynala ko nafigibe ko fasigibe ko wuybe ko lumbinobe wuybe hino dowta tefobe hino luttita bawo kadi wujja ara teddungal mon dum mede bawrisi ha mbabba yara kafe mede bawrisi embe ben Vladimir Putin kakara billahi wallahi mede suteni Russi moji baton jabu espionnage ton jabu di sogoloji baton be ko faala be jettude adna fo pannotage tasi be wi bis yo mor hebotako e joni non ko il faut hebo dartotodo be sifa Russi are mede welti gollal putingal meden du'i mede wi yo alla jonnu Russi polgal faale Russi on yo laato pays goto wondo takko mabbe natata lota que ça soit clair lota mon a foutu la merde en Afrique ko lota mon merde wari colonel Kadhafi avec votre l'OTAN voyou les bandits mbe bandi be sikude ko Afrique ni sikude ko menen africain andi on wotino bewre ko americain o be sutino bewre hay Afghanistan no paci ni on hayoni on ko Russi wawlata wawlon fermez-vous yandi nge maison blanche mo shut up France kan ko fetere Russi wawla France bolcha dum no musiti idon andi ko mena ye libéré au port on no wodi ko wawlo yeso Russi fermez-vous gueule avec vos médias de mensonges. Nous soutenons la Russie mais les ba Russi mbeben frappez fort et puis ne reculez jamais Putin ebe ha Amerique et l'OTAN mo fo walo kaledi ya koto Putin ya phénomène ah bon yo gadi on firti adinin alliance atlantique là avec l'Ukraine ala mais oui avec des ouya comme ça vous pensez que on jette no fota écoute lambe Afrique fo no gentita goto susata wowru de contre-porte ay hunde surtout Occident tout est mis à l'écoute même Angela Merkel compétit français on tigi hari Amérique no genta demo vous pensez qu'on jette adna en otage gendarme on yegita Somalika mais règle non hayoni lande américain be ben ko nume wadi be Somali pa chini be hayoni les shebab sukabe kadi kakarabe ara ona foile mawi pulo isik no e wawata engainata ko no slogan mabbe lande America sukabe wawe wano mi wayi be fufali ware pa chino be radi be pepini America o Somali e bay tenta tube wado be sandal be ala hay fermi bepini America en Afghanistan radi beton wala de nanno hari Amerique gayni programme ko buy won non jasube Amerique c'est quoi avec l'air l'OTAN de merde Obama dari bombarder Afrique awa hewti kamen nula missile jet hypersonique maison blanche ne salmenira onde de balle sorek la ono Ukraine jokke ouya les Américains de merde et les Européens de foilema Européens oui jasukoy on wodi ko wowlon una Russi arno liberi on fialla e juude nde kikalare bandire fewndi non don sai wona Russi de Staline Union soviétique nabe arno liberi on Amerique wadi wuya mum haronki horonko ay hewtude Berlin pay Russi hawti ke ton ko no wanno barano be liberi on onon européen fou
awatte ila dey si Putin no wolde ko yon jento almami modon on fop mede welti hande meden tori pas de recul aray ko don sibbe frappe fort Putin, le peuple africain est derrière toi. Hersina men Occident, hollumen jasere mabbe den, hollumen ko be foylemma e yeso gitame. Hollumen be hattana hunde, hollumen ko be bakke. Hollumen ko be andino ciukke woko arabu, parce que dun no divisi e africain bay dun kadi no senditi. Kambe e lotam fo pucimbe hayona. Chine no bawma, Iran no don, Iraq no don, pay kunkore ino takko makadi. Wakilo mawdo, yaltin ko duwa kon, 100,000 no fandi, wadu 1 million soldats. Yaltin 1 million soldats, fokita, ravage lady ni vop, heta, jodina ko fala kon. Que ça soit clair, comme l'eau de rose. Mais den hero kala kakaraji maudi, sifadi, di jabata yawre be yarata yadu foylem andu be ganyo ko ganyo paaci ni mo ara da bali négociation da bali yide de ka ganyo be wiya cebu no on mi paaci na yongoy awata dum no o wiya mi reconnaissance Donbass comme un pays no politique no mawni sibbe Putin no mawni lui go to mi reconnaissance beda mi do yawde wallitobe paaci na Kiev c'est tout. Allah dande wonugol jidira j'aime les hommes mi worbe ben no welami les hommes non dey jogagol bukkol woni goddo ko homme les hommes comme Vladimir Putin toñata dey jamais kono yawre den jabata ko ben dabba tedungal mon kala ko tolodon fulbe futa woni bawo Ukraine e bawo rishi e so finanda en Amerique seda e hersina be e jasina be yeso adnon veto wi mabbe ngi dabbite libe leydi veto fenandejo America ande ganyaki gere Vietnam paacini be Vietnam paacini America yoni mais Donald Trump jetti avion wemu waria hore Corée du Nord non moi je vais te frapper même tu je vais te frapper o susali America no jasi sibe min do mandaki ko be holli gorgo ande mi yali hande ko be holli gorgo les américains ko filmuji wadata wuya ha hande mi yali mais Donald min no avion wo ko ari ha hore Corée du Nord ngawa memi langande wuya fenande susuno memde amene men frappi fo Israël si même ndike me efface avec une carte que ça soit clair worbe no wodi comme Putin adna buttay dok on jarama vive mon général El Haj Vladimir Putin vive la Russie, vive le peuple riche, vive El Haj Général Vladimir Putin. Dende no welami Putin nde no hulbini ko watane ila America le wuya la la ni amerdu de wadna yaadi men développement en say ande meden te connecto dogina otoje ko grâce à Russie e bedo les chinois si lutuno non tum men hebatano e gandal technologie ko men hebi yimbe anyambe traite me allez vous faire foutre les occidentaux allez vous faire foutre. Moi en tant qu'Africain je m'en fous de vous ko beppina tumi fala holla men faiblesse mo nyande me yime andi kon jasube rew gaynali me wada joni force union africaine on me forma dole en ande gadi meme do me seka yo on n'attend rien la Russie c'est ça un nom yo no me habbi lotange wuya ko honnu wawdo